akarasisi kariyereka imbere y'abayobozi mujyano y'abahora niyihuta agaciye iburyo iburyo nk'uko twabivuze mbere akarasisi k'uyu munsi kayobowe na Major Frank Kumisiriza. Akarasisi mujyano y'abahora twese hamwe mbere janob Isibo ya mbere iyobowe na Officer Cadet Steven Karangwa na Officer Cadet Cedric Rwakageyo Gasheija. Isibo ya kabiri iyobowe na Officer Cadet Theonest Niyigena na Officer Cadet Abel Niyonshuti. Isibo ya gatatu iyobowe na Officer Cadet Rebecca Mutoni na Officer Cadet Donata Muhayewinimana. Isibo ya kane iyobowe na Officer Cadet Anakreti Nkubito Imanzi na Officer Cadet Yves Kayinamura. Isibo ya gatanu iyobowe na Officer Cadet Albert Ntegeye na Officer Cadet Jean-Claude Manishimwe. Isibo ya gatandatu iyobowe na Officer Cadet Rora Imanishimwe na Officer Cadet Eric Niyomurengezi. Isibo ya karindwi iyobowe na Officer Cadet Cedric Niyonase na Officer Cadet Emmanuel Kayitare. Isibo ya munani iyobowe na Officer Cadet Steven Byagatonda na Officer Cadet Bienfait Isingizwa. Isibo ya cyenda iyobowe na Officer Cadet Moses Mugabo na Officer Cadet Patrick Berabagabo. Isibo ya cumi iyobowe na Officer Cadet Emmanuel Iratwumva na Officer Cadet Evarist Mutabazi. Mukanya gato amabendera nagera hano hafi y'ibyicaro by'icyubahiro ndibubasabe duhaguruke kugira ngo duhe icyubahiro ikirango gikuru cy'u Rwanda.
turasaba muhaguruke guha icyubahiro ikirango gikuru cy'u Rwanda.
Karasiskaraynuchir Masop! Masop! Yan! Chirap! Ngara! Manurap! Ngota! Shiro! Karasiskaragorar Minogoga Trutsi Burjab! Burjab! Gurab! uwo ni RSM wa Karasisi Warrant Officer 1 Nsabimana Jacques ugarutse gushira Karasisi neza ku murongo nk'uko yabigenje na mbere. Akarasis gororop amasaha y'uburyo gororop komeza 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 amasaha y'uburyo hamwe amasaha y'ubumoso gororop komeza 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 amasaha y'ubumoso hamwe Akarasis amasaha imbere. Karasas! Yandara! Ngul! Isarchi Jugu! Wara! Brad! turirimba indirimbo y'igihugu.
akarasisi karanira intwari ibumoso ibumoso shyira karasisi akarasisi karakuramo ingofero ingofero kuramo akarasisi karavuga ibisingizo bitatu kuri nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda ku baturage b'u rwanda n'ingabo z'u rwanda harakaba nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda harakaba abaturage b'u rwanda harakaba ingabo z'u rwanda akarasisi ngofero mboro karasisi karanira intwari iburyo iburyo shyira akarasisi fungura hamwe perezida wa repubulika mukaba w'ikirenga w'ingabo z'u rwanda bariya basirikare mureba ni amasibo y'abaje kwandika bimwe mu bigize amateka y'ishuri rikuru rya gisirikare rya gako. Aya masibo agiye kwandika umubare ugaragaza icyiciro cya 12 Intake 12 cy'abanyeshuri basoje uyu munsi, ndetse n'umubare w'ibindi byiciro byabanje mbere. Barandika umwaka w'ibihumbi 2000 usobanura igihe icyiciro cya mbere cy'abaofisiye basoreje kuri iri shuri. Barandika umwaka w'ibihumbi 2025 2025 ugaragaza icyiciro gisoje uyu munsi. Barandika kandi umubare wa 25 25 ugaragaza imyaka ishuri rimaze ryigisha abasirikare ku rwego rw'abofisiye. Abadashoboye kureba neza umwiyereko mwabireba ku mashusho kuri screens hafi yanyu. Murakoze.
nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda, munyemerere nsabe umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya gako kutugezaho ijambo ry'ikaze yaduteguriye. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Karasas! Fuga! Bendera! Mgoy! Sarti igihugu! Mwara! Imberat! Menurut Wakwicara. Hamad nyakubahwa perezida wa repubulika, akarasisi karashoje. Turabasaba gusohora akarasisi nyakubahwa perezida wa repubulika. Bendera! Mgoy! Karasas! Sarti bendera! Mwara! Imberat! Jana menjana yuta. Imbere jana.
Kabendera mwanya. Soya, bana. uwungirije Afande. umwanya. Hamwe. Afande. Twasaba gusohora karasisi afande. Komeza. Akarasis! Abafise bashya barahindukira iburyo n'ibumoso, iburyo n'ibumoso, hindukira. Akarasis! Abafise bashya gusoza, imbere genda.
Thank you.